mukomere njyewe nitwa Urujeni nkaba naravukiye mu Rwanda nemera ko kuvuga amateka yacu uko ari byo biduha amasomo y'ejo hazaza ari byo bizatuma abana bacu bazakura cyangwa abana b'ejo hazaza bose bazamenya ukuri mu byabaye bakazakuramo amasomo mu madecision twaba twarafashe ameza surtout cyane amabi. Nemera ko kuri twese habayeho batwemereye kwibuka abantu bacu mu cyubahiro, wabuze abantu uwo ari we wese mu cyubahiro nta pfunwe nta n'ubwoba, aribyo bizavamo kwiyunga nyako ku banyarwanda b'ejo hazaza. Uyu munsi ngiye kubasomera ubwicanyi bwabereye Mbandaka muri Congo mu 1997, ubwicanyi bwakozwe n'abasirikare ba FPR Inkotanyi. Mu gihe umujyi wa Mbandaka wari wafashwe n'inyeshyamba ku itariki ya 13 Mata 1997, amakamyo abiri yuzuye abasirikare ba FPR yaje ava Wendi Cecily, yari ayobowe na kapiteni Hakizimana Godefroid. Bageze Mbandaka mu masaha 3:45 bahagarara imbere ya Hotel Afrique, aho bahise batandukana mu byiciro. Bamwe bagenda bagana umuhanda witwa Bolenge, bafunga umuhanda ujya ku kibuga cy'indege, basunikira impunzi zose mu cyumba cya Onatra. Icyo gitondo umubare munini w'impunzi z'abahutu b'abanyarwanda n'abarundi bageze kuri 800 biciwe mu bice byinshi by'umujyi wa Mbandaka, ku buryo imirambo yuzuye amaraso yabonetse cyane mu muhanda wa kaburimbo n'ibindi bice abaturage bahuriragamo. Ubwicanyi bw'impunzi bwabereye mu nzu y'icyumba cya Onatra. Hari saa 4 za mu gitondo ku itariki ya 13 Mata 1997, ibihumbi by'impunzi z'abanyarwanda bari birundiye mu cyumba cya Onatra kuva ku itariki ya 9 Mata 1997. Bari bategereje ubwato bwabaganisha muri Congo Brazzaville. Muri icyo gihe kuko hari ubwato bwari buhari budakora, hari bamwe bari kugerageza kubukorera. Nuko saa 4:15 kuri uwo munsi izindi mpunzi zarahageze, nazo inyinshi muri zo zari zimaze kurokoka ubwicanyi bwabereye Wendi Cecily no ku muhanda wa Iyonda ugana Mbandaka. Saa 5 b'abasirikare ba FPR bageze Mbandaka, bari bamaze kuzenguruka izo mpunzi zose zari mu cyumba cya Onatra, bari bayobowe na Sergeant Gashumba na Sergeant Mugisha. Impunzi zari zikiri hanze y'icyumba cya Onatra zatewe ibyuma, izindi zizirikwa amaboko inyuma y'umugongo, zikubitwa udufuni. Utwo dufuni twitwa gafoka mu Giswahili. Impunzi zari imbere muri Onatra zibonye ibyo ubwoba burazitaha, bamwe biroha mu mazi ari bazima. Abakozi ba Croix Rouge bashatse gufasha impunzi babashyize ku ruhande. Impunzi zimwe zagerageje kurira ibikuta kugira ngo zicike, inyinshi barazihanuye bazirashe. Impunzi zagerageje gucika zarashwe n'abasirikare bari basigaye hanze, izindi zari imbere zatewe ibyuma. Ariko ni saa 11 nibwo ubwicanyi bukabije bwabaye, aho bakoresheje intwaro zikomeye za mitrailleze, nyuma banakoresha grenade aho impunzi zabaga zirundiye hamwe. Saa 12 nibwo bahagaritse kwica. Abatapfuye bashoboye kugerageza kwihisha, abandi batangaje abasirikare kuko bari bakiriho
mu gihe bahamagaraga abakozi ba Croix Rouge kugira ngo bajugunye imirambo mu mugezi. Imodoka ya Croix Rouge yari itwaye abarokotse ibaganisha ku kibuga cy'indege yahagaritswe n'abo bicanyi babajyana mu cyumba cya guverineri aho babiciye babakubita udufuni n'ibyuma. Indi modoka ya kabiri nayo ya Croix Rouge yajyanwe n'abo bantu. Nyuma Croix Rouge yabonye ko imodoka zabo ziri kujyanwa aho impunzi ziri kwicirwa, yaje gukora uko ishoboye indi modoka ibasha kugera ku kibuga cy'indege. Ubwicanyi bwabereye mu mihanda no ku kibuga cy'indege. Igihe abasirikare ba FPR bageraga i Mbandaka, basabye abaturage bose kujya mu mazu yabo kugira ngo impunzi arizo zonyine zisigara mu mihanda. Icyo gihe byari byoroshye kugira ngo uzimenye kubera ko zasaga nabi zigenda na démarche iri fatigue. Niko bazimenyaga. Baratangira barazihiga, barazirasa mu mihanda hose aho bazisangaga. Izindi mpunzi zari zafashe umuhanda ugana ku kibuga cy'indege ku muhanda witiriwe mu Mbuto. Zafatiwe mu nzira ziricwa, impunzi zari zageze ku kibuga zarahiciwe nazo. Abakozi ba Croix Rouge bahise baza bashyira imirambo mu makamyo, nyuma bazihamba mu byobo rusange. Ibyobo rusange ku mategeko ya FPR Inkotanyi yatanzwe n'abasirikare ba FPR Inkotanyi, Croix Rouge yacukuye amarimbi rusange aha hakurikira: ku marembo y'ikigo cy'abasirikare cyitiriwe Kapiteni Nganshi, mu kigo cya Onatra, mu metero nk'ijana ya stade Basuku, ku ruhande rw'ibumoso rw'umuhanda ujya ku kibuga cy'indege. Ibyobo bitatu kuri nka kilometero imwe y'ikibuga cy'indege, mu ishyamba hafi y'ikibuga cy'indege. Icyobo cyari Wenji Sesli, ibyobo kuri Bolenge, n'ikindi kiva ku muhanda wa Iyonda ugana Mbandaka. Imirambo yaje kuvanwa muri ibyo byobo igihe abashakashatsi babone bari baje gukora iperereza, nyuma yajyanwe ahantu hatazwi. Kuva ku itariki ya 14 Mata 1997, ingabo za FPR zatanguranywe impunzi hamwe na Croix Rouge. Croix Rouge isaka kuzijyana kuri aeroport, n'ingabo nabo zari ziri kuzihiga kugira ngo zizice. Zashakishaga no mu mazu y'abanyagihugu no mu bihuru aho bihishe, naho Croix Rouge iri kubashakisha ngo bajyane ku kibuga cy'indege. Ibyo byarakomeje kugeza igihe hagerewe abakozi ba Croix Rouge International. Bakihagera, ubwicanyi bubera ahantu hagaragara bwarahagaze, babukomereje ahihishe. Batwaraga abantu bakabura. Kuva kwa gatandatu itariki ya 17 Mata, HCR yashyizeho inkambi muri kilometero imwe y'ikibuga cy'indege. Abaturage b'Imbandaka bamaze ukwezi kurenga batarya amafi, batanywa n'amazi y'umugezi kubera kugira ubwoba, kuko byari byivanze n'imirambo myinshi yari yuzuye mu mazi. Iyo mirambo y'impunzi z'Abanyarwanda n'Abarundi yari iri kureremba ku mugezi, yanatumaga ku bwato bwo kuroba budashobora kubona aho bunyura. Ngibyo byabereye Mbandaka muri Congo mu 1997. Murakoze.